MPM Mutia melewati Kelok Pauh jam 10.35 menuju Terminal Dobok dari arah Padang Panjang. Tujuan Jabotabek jam 10.35. Dari posisi Motagak jarak 200 meter. Masuk gerbang Pariangan. Nah, tak tagak di Mungku Kinci ya. Nah, masuk di Lambuang. MPM tadi lah tiba perbatasan jo Ismabua. Tegaduah. Orang sedang membakar saruk di Parak.